Želela bih danas s vama da popričam malo o predrasudama koje ljudi, a posebno mladi, koji su mi ciljna grupa, imaju prema hendikepiranim ljudima, znači sa bilo kojom vrstom hendikepa. Predrasuda ima puno. Na koje vi najčešće nailazite ovako? Stvarno predrasuda ima puno. Mladi su prvo na početku života i upoznaju svet, upoznaju sve njegove oblike. I nije problem u mladima ako imaju predrasude prema osobama sa hendikepom, problem je u odraslima, zato što im odrasli daju obrazac kako da posmatraju neke stvari, kako da ih razumeju, a posebno što je karakteristično ne samo za našu sredinu, nego za sredinu 99% ljudi na ovom svetu, da sve što se razlikuje, što je drugačije, izaziva strah, izaziva strepnju, ljudi ne znaju kako da se prema tome ponašaju i onda počinje napad, a napada se predrasudama. Znači, jedna od velikih predrasuda koju se nadam da će ovo društvo izmeniti jeste da razlika odmah znači odbacivanje. Znači, to je glavno kada je u pitanju i hendikep. Hendikep kao jedna vrsta različitosti, ali razlikovati se možemo po mnogo čemu, po talentu, po osobinama ličnosti. Znači, tu treba mnogo da se radi. Onih 90-ih godina, kada su svi imali problema, verovatno su i predrasude bile veće, jer su onda ljudi bili neobavešteni o tome svemu, a i verovatno nisu imali vremena da razmišljaju o tim problemima. Da li se predrasude možda smanjuju tokom godina, kako se neka situacija poboljšava? Da li je to bolje u poslednje vreme? Činjenica je i dobro je što si to istakla, sve stresne situacije i sve što nas čini nesigurnim u bilo kom vidu, a spomenula si 90. godine za koje znamo kakve su bile, pojačavaju te predrasude, upravo zato što kad je čovek nesiguran i kad je uplašen, racionalni modeli razmišljanja su onda vrlo ugroženi i čovek počinje da koristi neke malo, da upotrebim taj izraz, prizemnije, primitivnije i grublje načine reagovanja, a jedan od tih je da na sve što se razlikuje i sve što je drugačije reaguje ili agresijom, ili odbacivanjem, ili zanemarivanjem, pa tako i u odnosu na osobe sa hendikepom. A što se tiče promena tokom vremena u društvu najviše se dešavaju zbog delovanja celokupnog političkog i društvenog sistema, uvođenjem nekih novih standarda, verovatno ste čuli za uvođenje novih standarda Evropske unije i našu potrebu da se prilagodimo i uključimo u savremene tokove, pa tako i ti standardi podrazumevaju proces inkluzije, odnosno reč inkluzija znači uključivanje, znači proces uključivanja osoba sa hendikepom, recimo mladih osoba sa hendikepom, u sve društvene tokove. Znači, to je način da se izmeni malo društvena svest i da postanemo jedno stvarno humanije društvo u kome težimo. Kakve su mogućnosti da osoba sa hendikepom da se razvija kao osoba koja nema neku vrstu hendikepa? Reći ću vam ovako. Znate, pošto ste u periodu adolescencije i u periodu mladosti i puberteta, sa čim se sve suočavate? Treba se upoznati sa svojim fiziološkim promenama na telu, šta se sa mnom događa, menja se oblik mog lica, oblik tela, ljudi me drugačije posmatraju. Treba da promenim svoj odnos prema vršnjacima, da uspostavim potpuno nove odnose sad kao starija i sve zrelija osoba. Treba da uspostavim nove odnose sa roditeljima koji sad nisu više na nivou ja jako mala ili jako mali, a roditelji jako veliki autoriteti, nego sad dolazi do uspostavljanja ravnopravnosti i do na neki način razgovora između odraslog i onog koji je na putu to da postane. Treba se opredeliti kakvo je moje polno biće, kakav je moj polni utisak o sebi kao jedinki, znači kakve su moje orijentacije, koga volim, koga ne,
sa kim želim da ostvarim intimni odnos. Treba se opredeliti za profesiju kojom ću se baviti. Ovo su znači zadaci koje čekaju sve mlade ljude, bez obzira bili oni sa hendikepom ili ne. Sad kad zamislite još znači sve to što mlad čovek treba da prođe i dodate na to hendikep koji dovodi do određenih oštećenja, bilo vida, bilo sluha, bilo kretanja, bilo govora, možda neki autistični poremećaj, epilepsija, možete onda zamisliti koliko to sve postaje daleko, daleko teže. Ali suština toga što stvara teškoću nije sam hendikep i ono što mlad čovek treba da nauči, kao što smo rekli, nego je suština u tome što sredina reaguje na negativan način, najčešće odbacivanjem, potcenjivanjem, zanemarivanjem i onda otežava mladom čoveku sa hendikepom da uradi sve ove zadatke adolescencije koje inače čekaju svako mlado biće. Znači, hoću da kažem, situacija je za hendikepiranu osobu daleko, daleko teža. Samo što se još ona suočava i sa jako velikom izolacijom, ne samo od odbacivanja šire zajednice i okoline, nego od odbacivanja vršnjaka. I onda njeno iskustvo koje ona treba da stekne, saznanje koje ona treba da stekne o sebi, o drugim ljudima, postaje mnogo, mnogo siromašnije i to naravno otežava i komunikaciju i onda su potpuno prirodno hendikepirani mladi ljudi skloni povlačenju, izbegavanju, zatvaranju u sebe ili agresivnosti su skloni, ali to je samo u stvari reakcija na stav okoline koja ih negde odbacuje ili ih ne prihvata onako kako bi svako ljudsko biće očekivalo da bude prihvaćeno. Da ne bi došlo do stvaranja tih predrasuda kod mladih, a kasnije i kod ljudi koji tokom života sazrevaju i ko zna kakva bi se sva iskustva tokom života još stekla. Da li se slažete sa tim da edukacija dece treba da počne još iz porodice, pa preko zabavišta, škola? Apsolutno, apsolutno. Znači, osnovni problem, i hvala što si to pitala, osnovni problem jeste što ljudi koji treba da rade sa hendikepiranom decom i hendikepiranom omladinom nisu dovoljno obrazovani, nisu dovoljno edukovani za tu vrstu posla, ali to nije njihova krivica. To je krivica društvenog sistema koji im ne pruža dovoljno mogućnosti za tu vrstu edukacije. Znači, evo i nekog uputstva za državu i društvo da bi trebalo da potpomogne i podrži tu vrstu obrazovanja za vaspitače, roditelje i sve one koji su uključeni u rad sa hendikepiranom decom ili hendikepiranom omladinom. Osnovno, da bismo prevazišli predrasude, kažu, nije samo ova vrsta priče koju recimo danas imamo vi i ja, nego je u tome da ljudi koji nemaju hendikep odu nekad u određene ustanove ili popričaju nekad sa osobom koja ima hendikep ili vide konkretnu osobu, što kažu od krvi i mesa, koja ima određen hendikep, tu se postižu najbolji rezultati, jer tako u tom direktnom kontaktu čovek zaista postaje svestan šta sve može da dobije od hendikepirane osobe i da možda je imao mnogo više predrasuda nego što to je opravdano. Najčešće, vrlo često se pokaže da ljudi ne očekuju neke stvari od hendikepirane osobe, prosto su sklone potcenjivanju, ali hendikepirana osoba može da bude višestruko obdarena, višestruko talentovana, iako je ograničena u nekim drugim oblastima. Ali često ne može da iskaže svoje talente. Ne može, tačno, zato što je društvo to ne dozvoljava upravo zbog tih predrasuda. Odmah kreće ona priča, a da, on ima ili ona ima taj i taj hendikep, pa ne može ona to. Pa nemojte zaključivati unapred. Prvo pustite osobu da se pokaže, dajte priliku da se pokaže da je ljudsko biće vredno pažnje i poštovanja koje ima šta da pruži i to se, hvala Bogu, u svetu već pokazuje samim tim što se mnogo zapošljavaju, recimo, invalidne mlade osobe pa i starije i daje im se šansa da pokažu ono gde se mogu osjećati društveno korisno. Da, pročitala sam da je u Srbiji jako mali broj osoba sa hendikepom koja je zaposlena. Tačno. Jer uglavnom poslodavci kada vide da je hendikepiran, nema šanse. Odbacuju. To su te predrasude, ali evo, nadam se da će ovaj razgovor pomoći bar malo u tome da se te predrasude prevaziđu.
Moram da kažem da država čini neku vrstu i ustupaka ljudima koji žele da zaposle hendikepiranu osobu, pa nekad smanjuju porez recimo toj ustanovi koja želi da zaposli hendikepiranu osobu, čine neke druge olakšice kako bi se to unapredilo. Kako roditelji mogu da pomognu svom detetu da prevaziđe eto, pričamo o tinejdžerima, adolescentima, taj najkrizniji period? Roditelji mogu da pomognu jako mnogo i u stvari je najveća zasluga i uloga roditelja u pomoći mladom čoveku uopšte da prevaziđe sve životne krize, a kamoli kad on ima i određen hendikep. Tu je uloga roditelja neprocenjiva i nezamenljiva koliko je velika. Roditelji naravno nemaju uvek sva potrebna znanja o tome šta treba da učine u određenoj situaciji, ali zato se mogu obratiti i određenim službama, određenim stručnjacima koji imaju iskustva sa mnogobrojnim slučajevima kad je u pitanju hendikep, imaju dugogodišnji rad i više decenijsko iskustvo, tako da, eto, savjetujem roditeljima da potraže i pomoć stručnjaka, ali naravno ljubav prema detetu, verovanje i ulivanje osjećanja samopoštovanja i samopouzdanja, to je najveći zadatak koji jedan roditelj može da uradi, jer mladom čoveku je to neophodno da bi formirao svoj identitet, da ima osjećanje samopouzdanja i samopoštovanja. Na koju instituciju u Kikindi biste vi uputili roditelja da potraži pomoć? Kada je u pitanju hendikep, za sada kod nas postoje dve ustanove tog tipa. Jedna je, recimo, Čigra. Vi ste verovatno i posetili Čigru kao ustanovu, znači to je ustanova koja se zasniva na tome da se omogući susret dece koja su hendikepirana i one koje nemaju hendikep, upravo zbog prevazilaženja predrasuda i olakšavanja tog procesa inkluzije, odnosno uključivanja u savremeni svet. A druga ustanova u Kikindi jeste Dečija kuća, gde se nekada nalazila takozvana Titova vila u Kikindi. Pored, naravno, izvinjam se, 6. oktobra, znači škole koja je specijalizovana za rad sa decom koja imaju određen hendikep. Da li ste se sretali možda sa mladima koji imaju želju da rade sa hendikepiranom decom ili? Jesam i zaista ima dece, ima mladih ljudi koji žele da rade sa ovom vrstom populacije. Mediji su tu glavni negde u kreiranju slike o tome kakvi bismo trebali da budemo. Prema medijima svi bismo trebali, prema javnosti, svi bismo trebali da budemo savršeni, lepi i verovatno je to jedan od činilaca koji doprinosi širenju predrasuda, misliš? Da, sigurno, ali mediji s druge strane mogu da tako kažem da se iskupe. I upravo, recimo, ovaj prilog koji danas pravimo jeste jedan od pokušaja, znači, medija da približi ljudima određen problem i da im ukaže na možda izvesne predrasude koje imamo prema određenoj grupi mladih ili bili to odrasli ljudi, sasvim je svejedno. Znači, mediji mogu na taj način da poprave štetu tako što će informisati i tu je ključna uloga medija i hvala što si to pitala, jer stvarno je ključna uloga medija upravo u prevazilaženju tih predrasuda i širenju adekvatnih informacija o određenom pitanju. 2004. ste izdali knjigu posvećenu mladima, srednjoškolcima, u kojoj ih upoznajete sa problemima hendikepiranih ljudi. Ne samo sa problemima hendikepiranih, nego svim problemima vezanim za odrastanje. I praktično je knjiga namenjena i njima, i roditeljima, i svim onima koji rade sa mladima. Kako je knjiga bila prihvaćena? Kakvi su bili komentari prvo od strane mladih, a onda i od odraslih? Ja mogu da kažem iz mog iskustva da su reakcije vrlo pozitivne. Naravno, nezahvalno je da ja govorim o tome, ali vidim da je zaista naišla na dobar odjek kako god je imao prilike da se sretne sa njom. Da li biste podelili sa nama neka vaša iskustva što se tiče predrasuda koja su ljudi imali, ali i lepih možda trenutaka?
Naravno, bilo je i lepih trenutaka, bilo je i teških. Uglavnom se moja lična iskustva vezana za predrasude i hendikep podudaraju sa onim što sam vam već rekao. Znači, bilo je tu i odbacivanja, i zanemarivanja, i podcenjivanja, i podsmevanja, i bilo je raznih situacija. Čak, znate, jedna od najtežih je ona kada vam, recimo, kada ispoljavaju neku predrasudu prema vama, pritom se vi nalazite u istoj toj prostoriji praktično sa njima, a oni se ponašaju kao da niste tu i kao da ih ne razumete. To su jako teški trenuci, ali hendikepirani mladi ljudi ili odrasli moraju da se suočavaju sa tim i naravno to nije prijatno, ali je to nešto znači što traži angažovanje svih potencijala u ličnosti, da sam čovek u sebi to izdrži, pa bez obzira o kojim predrasudama se radi. To je uopšte zadatak svakog čoveka, jer predrasuda i negativnih situacija o sebi čovek uvek ima, bez obzira imao hendikep ili ne, tako da je to, kažem, jedan zadatak koji svakako čovek mora da prevazi. Evo, vi ste jedan pravi primer kako čovek sa hendikepom može zaista da uspe i da ostvari ono što je zamislio. Pa neka je, eto, to tako kako kažeš, ali moram da kažem da to nije samo moja zasluga, to je pre svega zasluga moje porodice, najuže porodice i mojih roditelja, a i šire sredine, jer je bilo ljudi koji su mi u određenom trenutku, kad je to trebalo, polazak u školu, biranje srednje škole, polazak na fakultet, izlazili u susret uprkos tome što sam osoba koja ima hendikep, ali to je, znači, element koji je mnogo bitan, da naiđete prosto na ljude koji neće imati predrasude i koji će vas prihvatiti na onaj način na koji to svaka osoba negde očekuje. Hvala. Hvala vam.